Ore wari mwerekithia wa makoyo tharakanithi Daktari Mutagi Kabisani nacokeretie nkatho CS wa ukaria wa ndani na wathani wa matura Profesa Kithure Kindiki nuntu bwa kuthura Kabiru Kaimba wa kumanterecia Tharaka ta County Commissioner wa County ya Makueni Nkuruki na uritie Governor wa Meru Kawira Mwangaza kugwatithania atongoria ma Meru nikenda Meru ikura. Paul Kabithi enacio. Bambere aracokeria nkatho Rais William Ruto nuntu bakuririkana mugongo wa Tharaka na gutara Profesa Kithure Kindiki arita waziri kiri thirikari yake untu bura butaronekana kuma nthiguru ino yombirwe gucokeria President nkatho nuntu bwathurire Profesa Kindiki ari waziri wa Interior na Kindiki na kurutira Kenya gwire mbega nuntu karaitha guntu kwa kwingi gutira na usalama kwa ina garagara nithiete ikinyianyiaga mbari je Kamba mbari cia Nara Samburu na kwa kungi kuraugire umugani begwe bari rindi bari ku na security ndithe gitwikaga sasa wa guntukura ingwera kuga kinyagwere no kuruta tendi na appointire new county commissioners na antu babo mde baba ingi na antu barabe no experience ya kugana baba gatumikira Kenya bwega. For example muntu eta watakira they are in DCC wa Tharaka North arutire gwire muno agiraga na michi akabaira machukuru na gonto kwa kwinge ndoni na appointire county commissioner wa Kajiado. Dr. Francis Kioi Kabisani no rankurukero agira itike mujumba Tharaka kiri kithurano ikuruku arawa bairi gucokeria nkatho Profesa Kithure Kindiki no inyuma yatwanya turara nenkanagira kureithiria mugongo wa Tharaka tio turi atongoria ba Tharaka na Tharaka nithi twina gikeno kinene sana gitaumba kwithika nuntu bagwirera mbega CS Interior aruthire gutwa appointira mwana wetu William Kaimba County Commissioner noe County Commissioner kwa baire kuma Tharaka nuntu mbere twari na Moses a promoter twi kwa twika Secretary Ministry ya Health na thino kaire twina gonge William kutwe na ikeno kinene sana itukuona thirikari ino ni gutambua Mutharaka kinyokegwa iguntu kula marginalized. Kabisani akiuria mugongo wa kaunti ya Tharaka nithi kuthina mbere na kuiga thiri ni kingo bomba kuthina mbere ke maendeleo. Inkwenda gucokeria atongoria ba Tharaka nithi nkatho nontu Tharaka nithi utiwa twina andwa siasi kuthira antu bacokanire ngabana Muthomi Njuki na acokanirie MCA bake na atongoria babange batokoria na sauti imwe kenda county yetu yumba kuthina mbere gikeno gietu iria kwina ngwataniro county rira tongoria betu bakoria na sauti imwe bakathi bakabuga tugachwe gintu kenda tukaretera antu betu ba county na gitiumba kuoneka antu bakirwaga ko kinyanga bana Njuki nkomwira has done a good job na kirinkuye ni siasa ira chithiritwe chiwete Monkey County ni Motori County ya Meru Kabisani na tariretie na antu ba Meru na antu betu generally na rira Meru ina thina Tharaka nithi twina thina nontu ria batena maendeleo bakaria kurutha barabara ngabana Njuki atiumba kukurutha barabara ikuruka ithi Meru igakinya Mwankani kethira ciina thina ko kiambomba kuromba Meru ni ina andu nene sana yangabana Kawira Mwangaza na MCAs akinya tongoria babangi bwambomba kumuromba niyo ndi muromba wene MCAs mantu mamu marai ma 2022 itwarugire mwaka wa 2023 kuturi munde tariki imwe ibadi barekanire na bakare ndiguru baranirie antu bakiaranagirie batire manawa Nkiripotera urafem kumantere Tharaka Peter wa Paul Ogwa Kabithe.